mina ngifuna ukulala nobaba istepfather so that stepfather sokhona uhlukana noma ulala uvula kanjani amathanga emntweni omkhulisile ngihloniphi noma kunolo yababa and after bebaqeda ukuhlukana nobaba wami mina sekaqala ukujikela yobeka sekucala ukujikela umama ngikajikela mina sekathanda abantwana bakhe abasha and kunalo abantwana bakaloba lo baqeda ukufika labalingana nami bayadelela bayenzi next abaqina ukubina mina kupheka mina ubani omdala zala yasuku yozalayo I had enough so wena uhlale nabanye ingane zakho ezinye nange right angimamela bathobela umthetho wami lapho ngeke ngithi ngikhuluma nomntana ami ngithi 1 at 50 strat mate mntana we strat right ngayi lo ushapho ngayi right ngayi shem angifuni next sorry mama kuba muthwalo angasondeli distance social distance thangi close ngibhemisa inyobhelo ngikhathele ngayi bathu ngimaka okay batho ba holo kupa ha re tse so batho sama family counseling hlolo ngothi so ke ngwana ngwanyana umtibelo go iwe kae ma uzoya phambili kuphi angithi mina ngibusele emuva yena kaye phambili uyabona mama une stress ke 6 kube sengiphuzile utshwala manje buzokusolvela inkinga beyangisolvela na ngokwayi into zami amapilisi wami lawo no doctor washo ukuthi if you have stress take 1 or 2 you'll be fine. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Sweet Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting, but for hulu, they share the videos I wanna, they subscribe more. But for hulu, honali promotion is along when I pocket broker. So please, kikupa let's get surprise put on promotion again. Kikupa each and every time. Sorry, halibona promotion and I pocket broker. You making sure like tutis. If you are not about millionaire or rather the games and about the handland, who is a halanka pocket broker ke na mo promotion ke ya rona o sheba handlantle ho etsahala eng batho ba baholo today ke ngoletse ke my sister mona ke tlo mo fa fela chance rena a ihlalosa hore lebitso la hae ke mang le ho etsahala eng mang fela hanyana my sis le kae yang khona siswami bengisacela nje tshela amaviwa so street journal ukuthi wena ngegama ubani nokuthi wawusibhalela igama lami uNkateko and ngibhale because ngilwa nomama umama ungixoshile ekhaya serious fight and sengihlala estradini abangani basafuna ukungihlalisa njalo yabo yakhathaza so mina nomama mse right umama bekashade nobaba sihlale ekhaya ku right bese ubaba nomama bacabana angazi bacabaneleni then umama athukana nobaba and they got divorced umama athola umuntu ala ukushintsha umuntu bekathola leya ndoda shada ngicala ukungabi right depression anxiety ngihlezi ngikhala ngihlezi ngised yenze into engekho right oyenza sisi ngalala nobaba walala no also wena ulele ne stepfather sakho after ukuthi umama wakho nobaba wakho akubeqiniso ba divorce uzithola solala ne stepfather and umention ukuthi waba ne-anxiety lapho waqedela useshapo so into efuna ukuyibuza ukuthi lento lokuthi ulale naye uyenze ngenxa ye-stress noma ukufostile or bekwenzakala bengekho right bengi-stressed bengihlezi ngizizwa ngathi ngiyi-what so nokuyiclosure yami ukuthi bengalala naye maybe umama uzohlukana nobaba loya abuyele nobaba okushuthi wena uyenze ngama-intentions ukuthi mawungayenzi wenze ngama-intentions ukuthi uyazi ukuthi mawungalala ne-stepfather sakho umama nobaba bazohlukana ngokuleyo nto leyo mara bengekho right so kuze ugcine solala nobaba kuze kanjani ungomconvincile ukuthi you know what baba or uyenze ama-moves bekwenzeka like umama mekathi ahambe ayosebenza lapha emakhishini bese sisale nobaba laphana ubani ukucela ukuthatha imove le-stode uthatha imove lesihle wayenza mengigcoba izinto ezishort mengiklina ngibhobe yabo mese kaqala ukubona mekafika lethola ukudla ngigcoba ama-headphone yabo manje sikuphile so stepfather leso sakho angazi ngisasenanawo because umama utholile then angiqosha awazi ukuthi basathandana kanjani siswami before sizoya kini into engizokutshela yona mina ngithanda iqiniso namaviwa wase-street journal ayazi into uyenzile into wrong kakhulu and he movie is stout ki movie esingishapha hulu because of I feel like wena self
azangwananela mme wa hawo because of akekho umuntu ongadivorce nendoda yakhe ngenxa ukuthi uyathanda mhlawumbe sometimes kunokusuka kuba nenkinga ezenzakalayo empilweni zabantu ezenza ukuthi umuntu wesimama agcina athatha isinqumo sokuthi yazi ithing divorce or umuntu wesibaba so wena le move uyithathile yokuthi ulale nobaba ne stepfather sakho bokukusa nani nethi ke rata ubusile and usile but I'm not here to judge you ane sewayenza amaphutha ene siyalena ngawo ngilana ukuzokunceda so njengoba ngilana ufuna ukuthi siyenzani kumama ngifuna ukuxolisa angibuyise ekhaya ngizokwazi nakele nabantwana because noma kunabantwana abaningi and yaleyo being affect ukuthi mekaqeda ukuphuma kubaba sekangena kubaba lo musha sekayenza nabantwana abaningi and mina mengazi ukuthi umama umama uchange up abantu besilisa too much not too much sekanje kunabantwana abaningi okay akunankinga ke sisi wami njengoba silana phambi kwakini uzasifaka kini ejaretini siyobona ngoba le situation le nibhlungu kakhulu cabanga njengoba ingane yakho wena sebathu nengane ikwenze kanjalo how old are you 28 una 28 ya shebongo kakhulu makangizelanga la kuzokujaja asihambe singene endlini sizwe ukuthi mama uthini batho ba baholo ke a tsamaya no ke haba o simona ngateko re bone go etsahala eng mama o reacta jwang ska ha utlwang o su qetetse sa go bala le stepfather sae go la mme wa eso data filo re yena ka go bala le stepfather sae mme wa hae o tla gaona le stepfather ha re oh kuthi o isi go bang fana my sis go bu mention abantwana nani but it's fine yes bese ngicabangeni kutsha ngicabangeni usisi ukuthi mention ukuthi mama kamfuna and stuff but manje is fine bengifuna ukuthi uye uyi-1 but akunankinga sizahamba akuzameke it's fine ngihlazama yangu it's fine sengicabangisa sizangena yo akunazinjani umntana nani abantu umntana kini na ngicela ukukota thina ngoba asazi ukuthi uyenzi ukuthi akuthele namanzi ngoba yenzeni sikokota kuphumisa la nje oh Coco. Yeza. Yami. Unthomile Ngifuna njani? Ngisha thank you. Mama ngibantu ba street journal. Manje ngagcola umnyango kenzakalani? Oh mama ngifile ngitsamale ngwana hawo. Oh uNkulunkulu wami. Anacela futhi nifunani? Ngisisekela mama. Ufunani? Ayazi ukuthi akasahlali la. Mama nikupa ukubona wena handle ka muntu ehlala esetani. Mulimi. Yazi ngiphatha isikhanda nomntana lo. Bengisacela nje ukuthi sikhuluma ngazi umuntu omdala. Angizela uzokudelela. Ahlalele ude nami. Singizele into okuhlala. Ahlalele ude nami. Okay. Yes. Baba ulimama ngikasitulo. Waselata eme. Ngicela sisi nje uyithobe because of into uyenzile yona wrong kakhulu yabo. Yeah so ukuthi nje ngiyathanda ukuthi ama family abe sharp uyabona? Yeah umsebenzi wami ukwenza ama family ukuthi athole closure babe right. Kodwa Yeah. Oh kasana. Thank you. Mama ngathi wena mama ngisibonga ngibuze wena. Mina ngokabuthelezi sisi. Okay ma Buthelezi. Umuntu omdala ngikosami ngiyabona ukuthi ukhathazekile emoyeni. Angizelanga la kuzokudelela. Angizanga nama camera ukuzobukisa ngawe. Ngibalelo sisi inkate kho lana umntana wakho. Ithi nje ngimuphe nje ithuba lokuthi yena azikhulumela. Awusinkate uNkulunkulu. Hayi mama ngize la ngoba ngibonile ukuthi into engiyenzile wrong. Nokuthi ngiyadelena namthwalo. Ezwe ngicela nilethele wena la. yokuthi insisi Lale nobaba. Cabanga. Umntana ngimzalile. Uzongitshela amanyala namhlanje. Lo baba lo una 19 years emnakekela. Mara sewazi umvulela amathanga. Mina ngithini? Ngithini mina?
So mama loyo ubaba yena kanti umshade kanjani umuntu onjani yena okhona ukuthi alale yena nengane yakho like ngifuna ukunderstand ukuthi character kababa yona bekuyi character Angithi bagcoka igciphi ilama mini skate abawagcokayo indoda ngeke ithemtheke kanjani Angithi bagcoka igciphi labantwana lapho yeah baba ekhetha ahlukana kudala asitholela umuntu wamnakekela wangena isikole segcoka ama mini skate so mina ngizothini lapho mama engiphuma ngitshwaleni which means bayitika mina ngekho so wena umuntu ophuzayo ngiyasiphuzela nje nginenkinga zomhlaba ngiyaphuza uqala ukuphuza after umntana kholala ne-stepfather which is ngicela ukuhlukana nobabakhe ngaphathwa i-stress ngasitholela umuntu esportini yeah yizo inkinga enhlangana ngaza ngamxosha angisamfuni la kwami okay my sis so ngicela utshela umama ukuthi reason enza ukuthi ulale ne-stepfather yini yes sis umama mekaceda ukuhlola nobaba mekangasana ndaba nami ngiyanandaba ukuthi mina ubaba akasekho so mengihlezi ngine-depression ngikhala i-depression yani ubaba engihlukumeza engishaya phambi kwabo labantwana lawo akayiboni yonke lento le boyenzani umuntu omdala engishawa babakhe saza sahlukana ngalala 6 months ebar ngishayiwe usafuna ngimthathe back kanjani okay mina angazi sengisho yena kuphosho ukuthi mama reason enze ngwena ngoba le ex husband yayo ngibatla closure mara mokulentswele o ke batlo re mme tatoli mme ole bahlukane okay ungakhuluma isiZulu yeah ngifuna bahlukane nelo yababa ukuthi yena uma babile nobaba baba wami so that's why ngilakunelo yababa naye lo yababa mikangifuna mika sekangifuna onesawubatla ubabakho bese i-stepfather sakho bese sifuna ukuthanda nawe yeah mama i-relationship yakho nomntana wakho i-relationship enjani right ekuqaleni sama best friend sicoca yonke into sengiyamangala sijuju utshwala beniphuzisana wona hayi yabona mina nje mengijabulile ngangifuna egcwala istrat bengifuna ukube umntana nje wehlalela endlini nganti nako ke ngazimoshela yeah so ke umuntu omdala mina ngazi ke sizela uzocolisa ukuthi ulele ne-stepfather uyasho ukuthi inkinga le reason ukuthi alale ne-stepfather sakhe ukuthi wena ulahlile entatwayo uze wayeka ubabakhe ithe mawuyeka ubabakhe kodwa wakhetha ukuthi wena ushade nenye indoda waba depressed waba ne-anxiety wabona ukuthi yazini mina lento ngizoyenza mina ngifuna ukulala nobaba i-stepfather so that stepfather sokhona uhlukana noma ulala uvula kanjani amathanga emntweni umkhulisile phela into engizibuza yona nokuthi lo baba lo njengoba yena akhulisa ingane yena ulala kanjani nengane uke wambuza yena yini yazi umuntu wami umntanakho mara yena ngathi uyo lo wrong lo kanjani umuntu omntana angimthembi le ndoda le ayona boyithuba ngona le ndoda le ayona njengoba bekakudala igcebhe lesi esigqokwayo la ejabdini angithi kushuthi lo mntana lo bekazitshela ukuthi uthatha i-stepfather as ubabakhe ngoba uyasho ukuthi umkhulisile I think ukuthi maybe lokhu bekugcoka igcebhe ngenxa ukuthi uyazi ukuthi ubaba kodwa naye if njengoba athi kimi uyenze ngama-intentions angisazi ma hey mara mina iqiniso ukuthi lapha bakazange ngikhulisa ukhulise labantwana abasha laba bakhona ngiyangazingeni mina umuntu ongikhulisile ubabami and angikaze ngambona umama shawo uzomkhulumela ngithi babakhe uzomkhulumela yena lo baba lo lele naye bekashaya mekamshaya uye mekamshaya so wena mawuceda ukulela naye bekangakaphisi mekafuna mina mesekafuna mina benisebenzisa yini condom ne-stepfather sakho manilala thixo benisebenzisa benilanelana kuphi emkamereni lakamama so nina beni-heavy sex ne-stepfather sakho ekamreni likamamakho umama asuka kuphi mani-heavy sex ekamreni likamama mekaphumile ayebusiswa yakhe laphansi mekathi so umama makafika manje ubaba makalala nomama ebusuku bongabi jealous ngoba ngithi mengabi jealous mengifuna abahlukane ukuthi yena abilele nobaba
manje ngikwatisa ukuthi namanje basathandana ngavela ngamtshela umama ukuthi ngimdala angicontrol umntana ngimdala kabi lento angitshela zona ngeke ngizwe ngayo mina yimi umzali la kuba nozalo omunye la ngeke ngicontrol umntana le ngiyenza ngimdala kwamele ngiyenze ngeke ngizwe ngumntana ngase yakwazi ukuvulela amadoda amathanga. So mama kuze wena ubhanqa ukuthi umntana wakho ulala nendoda yakho which is stepfather sakhe uthole kanjani? Hey ngizwa omunye umakhelwane wami engihlebele ukuthi hey ubukhozi bakhona abukho right. Bese elinye ilanga ngaziphumela ngazishayela i2 kanti abazi ukuthi ngizoshesha ngibuye. Mawubuya kwathola kwenzekala? Imthole egcoka yena lo. Ayenze egcoka. Ugqokelani bekhumleleni ecaleni. Ubaba yena mamthola yenza? Ubaba uthulele yena beke ekhathele. Lo mntana lo angazi beke ekamereni. Menclean. Avela uzwa. Lelanga lilaza ngasenza menclean. Azange sayenza next. Uthulwe embedeni wami. So wena kahle kahle sisi uyazisola ngento uyenzile ngokuthi ulele nestepfather sakho noma ubuyele lana ngenxa ukuthi abangani sebayaxosha. Phela mina ngifuna ukunceda into right. Ngiyasola ukuthi akayisoli lo. ngilale nobaba and manje mina nomama sikho right. Akayisoli lo mntana lo. Labo makhelwane bangithuka ngayo lento. Every day ngihlala ngithuka ngayo la. Khomba ukuthi akasoli. Uza lo muntu maceda ukutshela ukuthi uyabanda yini yashisa. Umntana phela lo. Mara inkinga yakhe umama unama favorites neyangangihloniphi noma kunolo yababa and after baceda ukuhlukana nobaba wami ngisekaqala ukungijikela. Ngoba kasaqala ukujikela umama ngikajikela mina sekathanda abantwana bakhe lababasha and kunalo abantwana bakalo baba lo baceda ukufika labalingana nami bayadelela bayenzi next cleaner mina kupheka mina. Uba nomdala. So wena umuntu omdala ke bobo ujikela umntana ungamuphi iphebe efana nabantu? No, umdala kumele act njengomuntu omdala. Manje uzenza umntana la bancane. Yena kwamele akhomba ukuthi uyusisa omdala le ejartini. Manje yena act njengomntana omncane. So lokho mama uloku ukhulisa ingane yakho into engifuna ukuyibuza. Bonokuhlala naye phansi ubarking. Kero ke beka sotho. Ukile wajula le ngwana ha umofatsi sikamme pele into eyetsahala wambeka phansi wamtshela ukuthi empilweni kwenzakala kanje nakanje nakanje. Mengifukana nobaba wakhe the day ngabuye ebar ngiphuma ebar bangidischarge ngalandwa uye mesibuya sahlala ngamtshela ukuthi uyabona impilo injani. Yeah bengihlala naye uyi best friend yami. Wathini mama umtshela ngempilo? Ngimtshela ukuthi yabona mntanami ithemba ngalibeki emntwini wesilisa indoda ayilunganga. Ngahlala 6 months ngenxa babakhe. Wavuma. Ithe makaqeda wavuma. Wavuma. Sengiyamangala nje seyeletha nina la sengitshela amangala ukuthi hey lo baba manje uyangishaya kanjani. Uyafuna ukuyibuild like i relationship. Ekuzongithathela isikhathi lo mntanakho. Akuzongithathela isikhathi lo mntana lo. Ngoba uyazi nala ayikho ngoba that's why ngimzisa ubhlungu na last usho kanje last mikambi la kubaba noma ngiyovakashela ubaba mengibuye athi mina ngimkhumbuza ubaba ngoba mina ngifana ayikho uyaphuza namaphilisi ethu yazibulala yena lo. So mama ucabanga ukuthi wena nengane yakho niyadinga ukuthi nihlale phansi le family ngibona ngathi sometimes mama naneti ke yes umntana nomama kodwa la akuna respect akuna discipline akuna ukuthi ubani mdala akuna ukuthi bani mncane ngoba mama uyasho ukuthi nawe uziphuzela amabhiya naye usisi yasho ngapha because of into engiyibonayo singibengizela ngenxa yokuthi umntana kuzoqolisa ngokuthi ulele ne stepfather but lento mangithula ngibheka ngathi akusi big deal kuwe I big deal ukuthi wena uyacepheza wena uyenzani yabona sengisho ukuthi ngathi akusi big deal lento lokuthi ukwathisula ukuthi ezulu ngwana baba donsa amadoda ngale gate abayithola yeah and when you focus hawulu ko emadodeni la ithola nto nakuba kumbela pharelo akangihloniphi mama ukumbela tshwarelo angihloniphi sorry nomthola kuye thola egate ngithuka uyangithuka lo mntana lo uthi uma uyangithuka
uyangithuka lo ungitshela the way manje ngizothini mina Boyithi mama nto ehanhlanhle idinga i-family counselling ayikho into kanje. Kudinga ukuthi wena ube there for umntanakho nomntanakho alandelele imithetho yakho abe there agrespect ezuma wakhe. Nawe ube there for ingane yakho umuzi ukuthi ufila kanjani ukuhlala naye phansi like understand maka express ama feelings wakhe ukuthi kahle kahle mntanami ufilani you understand because of sometimes uyazi ukuthi uzowaba ne-anxiety ne-depression ngenxa ukuthi uhlukene nobaba wakhe kushuthi azange naba nesikhathi sokuthi wena naye nibe yi-2 nikhulume akutshela ukuthi mama since udivorce ubaba angikhoni ukufocus angikhoni ukwenza ni understand ifike lento futhi naye mawuthi uyakuthuka ngibona ukuthi discipline kuyena ayikho because of if beyikhona benyekaza acabanga ukuthi the only way yokuthi ayenza ukuthi wena nale stepfather lihlukane ukuthi alale naso i-disrespect ngimtshelile umama i-divorce besesemncane bengeke ngimi-explainele ngoba besesemncane besi-divorce maka mengikhula mengiqala ngifike isikhathini sabantombazane mase ngiqala ukuchange so ngicela ukubuza something my sis mawuthi masufika esikhathini sabantombazane umama nobaba ba-divorce usasemncane ngithi wawajwayela umama yini into beseyenza ukuthi masukhulu ufile ukuthi uyamdinga ubabakho because baba mengiya kuye ngimvakashele and awuthi kulabo bantwana bakithi amasilbiksi abanye la mekahlala nabo because abobhuti bami bayithuba basale noba yimi ngihambe nomama so ubona like bakumnandi like uba mawunobaba kumnandi mawula ekhaya sizotshelwa the way sifana nobaba ubaba wethu akanamsebenzi ngiyathetha ngoba akangihloniphi ngihlale ngakhuluma akangihloniphi okay so wena into oyidingayo enganeni yakho yini i-respect nani futhi ne-dress code ugcoka kanjani umntana uyabona manje angazi ukuthi lezi uyidobhephi lezi ezinde lezi engithi akahlali la uthengelwa ubani le mpahla lezi bothengelwa ubani meye la ugcoka icephe kuphela impahla zomngane wakho la ushaya icephe kuphela amini skate into ingaka ezibonisa ibuni icephe ezingakanani uyabona mara ngithini mara sengiyabuza ukuthi icephe ezinjani hey zona lezi angizazi ama-centimeter engaki lezi esigcokwayo lamalanga la so wena mama uthi kuze ubaba avume ukulela nengane as because of icephe awubona ukuthi ubaba kwayena bekasidla leyalungele lo muntu wami akalunganga awuyilungele umuntu wami akhona ukulela nomntana ongaka i-fault naye unamanga i-fault uye unamanga nobaba like icaleni mekayenza Yena uyakhonza lo baba lo uyithulele bathu wena umuntu omdala kubaba omdala kangaka nje uzambela isonto lo baba lo ya kumuntu omdala yena uyakhonza ngoba kwayena angazi lwena ntate mama ngabe uzoyibhekelela le video le ngiyazi ukuthi uzayibona ngifuna ukutshela ukuthi uselfish nenhliziyo embi anyeke uzuyenza ama-vows lana abantu bakubhekile mawucede bese uzolala nengane yomfazi wakho kushuthi wena kahle kahle usile inhliziyo yakho imdaka and also kahle kahle wena nje ufanelwe nje uyi-rapist I'm so sorry mama kwanawe leyo beyirong ukuthi lena ngikutshelile ngithi ngathi kaSathane I told you ngaphandle ngathi mina iqiniso sisi ngiyayithanda mawusile usile ngiphinde kuwe mama uzilahlele lo mama hlolo ukuzilahlela ayisekho indoda ngithi kunomntana wakho manje yema ngenxa yakhe ini angisenamuntu ngenxa yakhe kwenze yini lokho upaka ibhegi zakhe wahamba khona ngenxa yaka lo akusingenxa yakhe nayo kusi ngimtshelile umama ukuthi nendoda yakhe ngichitela ngaphandle lapha esontweni numama mekasala athi uyopheka ngeka esontweni loya mama loya ngenxa yakhe lo mebalala bonke nawe ithe mawubona umama awoshipha bekejabule kabi nameke ehamba lo baba lo bekejabule kabi mephuma nemthwalo manje ngathi wena ibheka niliswa umuntu osile nje ngithi niliswa umuntu osile nina nje umuntu omdala nidinga ukuthi nje nginincede nge-family counseling umntana azibuyele ekhaya abonise naye ukuthi ubuya kanjani phela mina ngihola isasa akasahola isasa sekusele lethunyana lo baba lo sizodlana ngalo baba bekithenga impuku mama nawe ke wamthanda nomntana yeah so uma uthi uhlala nabanye abantwana balana abanye mabangekho uzilahlela estradini indaba yakhe ayikho lo usekabi lo mntana lo usi hayi inkosi yami ezinye izinto right
ningamkhulumeli ngoba kunamakhamera nayo yonke into la umntana usile lo ngikhathele ngaye la kwami angisamfuni la angisamfuni la akayele mamhlaba uyalingana la angisamfuni indoda ihambile ngenxa yakhe ngeke ngicontrol umntana yimi engizalayo asuke uyozalayo I had enough. So wena uhlale nabanye ingane zakho ezinye nange Right bangimamela bathobela umthetho wami lapho ngeke ngithi ngikhuluma nomntana ame ngithi 1 athi 50 leyo qiniso manje ubani umuntu omdala lapho uwe mama nguma wakho umuntu omdala izinto ezishelo ngiyathuka la ayekho angangazeli angithi mama akekho umuntu ongangazeli la mama singayilungisa ngithi bangazela bonke uyangikhumula lo ngigcokile uyangikhumula life ngigcokile angisho yazi lo ngisafuni next so mama angisafuni next ha re tse so batho tsamaya family counseling tlolo ngotse so ke ngwana omtibela go iwe kae ma uzoya phambili kuphi angithi mina ngibusele emuva yena kaye phambili awu maka mama re bueng akaye phambili mina ngisemuva ngenxa yakhe asikhulumeni le ndaba ngiyacela umuntu omdala umntana wakho lo ngiyazi ukuthi akukho easy na into ayenzile iyo angizwisile ubuhlungu lo ngiyacela lo ngizwisile ubuhlungu shem angifuni ucamba mama nami ngiyafuna ukuthi sibe right mina nomama mara kuyafana nomama akangifuni and ngapha uyakhohlwa nokuthi unabantwana abayi-9 and ngalesikhathi abantwana bakabani awazi nokuthi umntana angakutshela le nto leyo ngimdala ngiyazala bayi-9 akazi nokuthi abantwana bakababa ungenaphi yena ungenaphi manje ungenaphi yena ungenaphi lapho uyabanceda ungenaphi and last mengisebenza le phansi ungenaphi kune-factory ukenza izinkwa mengibuya nemali nezinkwa maka still bengithukwa lokheli izinkwa emakamereni ungenaphi empilweni yami abantwana bami akangeni indawo yena usasemntana kunama-favorites umama yinkinga yakhe kunama-favorites and mina mengikhuluma ngumuntu omubi waye ngibuza ukuthi bakuphi abobhuti bami waye bangezi la and waye bengezi vele mama abobhuti bakhe bathanda ubaba babaye ngandaba nawo lihlukenele bazizwa bacinile angithi amadoda wona wayelihawani wena lentata ngwana beke ngishaya namanga beke ngishaya uzomkhulumela lo umama mekahlezi ayetshwaleni njalo ubaba ahlezi acomplain ngiyabuza ngine-stress Friday abuye Tuesday umama ashiye ubaba asinakekela senzele yonke into ngiyaphuza ngoba ngine-stress unestressani ngiphuswa yi-stress okay ngithi asihambeni ku-counseling esiyifamily batho ayikho le nto hayi mina indaba zakhe ziyangikhathaza sisi yenzani iplani ukuthi nimyenzani kanjani mina ngiright ngayo angiright manje ani-attend i-family counseling khansela abantu mina ngiright mina ngiyazazi indaba zami sorry uye uzangilethela akazi ukuthi ufunana ngithi no uyazi umuntu omdala ufuna uxolo ufuna ukwenza iphisi ufuna ukuthi wani ngathathi yena nimise ku-counseling wawuye nenkinga ngithatha nithi mina nginankinga mina mina ngina-stress utho naso ngoesikababa ene sophuza hayi ibhiya yami ipilisi lami hayi mama ipilisi lami mengiphuza ngiba-right ayikho le nto leyo muntu omdala siyisebenzeni umuntu omdala mengiphuzile ngiba-right lo nje uphethwe heyi shem stratmate le nto le stratmate le sorry ayikho into yenza i-stratmate ngihamba kuma-counseling ukuthi ngimkhombe ukuthi ngishejile hamba nabo mina ngihambi counseling ngiyothatha i-tube yasi ngizoba right umuntu omdala kanti wa ungafuni nge-counseling nkosi yami lo stratmate mntana we-strat ngiright ngayo lo ushap ngayo ngiright ngayo shem angifuni next sorry mama kupha umuthwalo angasondeli distance social distance akeke batlogiletse ntho shap yaye akayele le komhlaba la uyalingana mina ngiright ngayo mina ngiright ngalo mntana lo awu mama makuzile bazocela uxolo usizana menihamba la kusasa mhlawumbe uzobe ngithuka anisekho angeke aneve ngiright ngalo mntana lo ye mama utlawayakhamsaveke yabone ngizoze ngibheme inyawubhe ngenxa yakhe lo mntana lo uzoze ngibhemisa inyawubhe ngestress anginika sona ngizoze ngibheme inyawubhe ngalo lo
uzongibhemisa inyawo ngitaba yeah ke kopa re inyawo ngizogcina ngibhema ngalo asikisi mama yazi mina lethu usathane phambi kwami ngizohlanya ke manje mama ngiyacela usathane angimfuni phambi kwami ngiyakuconvince usathane angimfuni ngiyakuconvince mani kancane angimfuni lo phambi kwami mama inyawo ngizoza ngibheme ngenxa yakhe hey angisafuni next akukhulumeni kahle ke mama hey nabona ukuthi nangimembezela bese ngishaye 6 manje nila uyabona mama une stress 6 kube sengiyiphuzile utshwala manje buzokusolvela inkinga beyangisolvela naw nogwayi into zami amapilisi wami lawo no doctor washo ukuthi if you have stress take 1 or 2 you'll be fine athi take ama cigarette yes i doctor yiphile umuntu omdala udoctor la khona la ma una ni doctor kasho samuntu athi cigarette ungitshelile bathi take 2 you'll be okay nawo ngam taking ngiyakhohlwa ngaye lo ngiyakhohlwa ngaye mina kahle nje noma nganginika imali even if angengibuye yena akazilungise meyefuna ukubuya la akazilungise yeah nditothiru mina ngeke ngimlungise akazilungise yena umngani ngihlala kamngani ngibuye abone ngoba ngangifuni manje sihambe counseling lo ayikho into ayikhulumayo ngikhathele asikisi thatha ama cigarette ayi2 yes per day i doctor yeah sengiza ngibhema 20 ngenxa yakhe right mama ngithi ithi ukwisise counseling ube sharp ukhona uthola lithuso mhlomo maybe usuba addicted ngale zinto lezi akuna addiction lo uyongimangela ukuthi namhlanje ngibe na lo ubabeka akangimoshanga kube ngude ngempilo lo ayimfuni kabi ngikhathele right muthomo lokupakilukise mami ntwe ebathonga ayikho into elungiswayo la ngithathela isikhathi ukungiphekela abantwana bami laba balalela mina lo lalela hayi lo angithi lo sokumfazi angithi uzoxolisa sokumfazi lona myeke nabo umfazi hambani naye la nimthole khona nimshiye khona la cigarette angimfuni sizokushisa mama hayi lo into encane sisi la hayi that's why ngithi lo uzongibhemisa inyawo phela ngikhathele ngaye bathungimaka okay bathi baba ulukupakethe so hayi ayisekho lento lena ngiyacela umuntu omdala ngiyacela yazi ngiyacela ngikucela ngekapilo limoya lemahla kuyakuba mthomolo umuntu omdala ngicela ukuyilungisa le ndaba lesisi ngiyanicela mama ngiyacela siyambeni siyene entweni hawu mami ngiyaxolisa kakhulu mama kuyakupha lo ngiyombulala ngalezi ezami lezi uyogcina ethuneni lo mangabuya ngizoletha amakhandlela la kwami why mangaza kungene la alale ngiyomkhama angimufuni ngiyomkhama ngimbulale ngezami ezandla angisamfuni la right ngaye okay mama ngicela ukwenza so ngicela ukukupha 3 days size mhlazana wena mawufila ukuthi right if le 3 days akekho la nginganipha yona mara le 3 days ufula ngizobe ngizolethimela amakhandlela ngimfuni ngicela ukuze after 3 days ngizokhuluma naye so uyehlisa umoya hey aningizameni ngizobona ngizobona mhlawumbe umoya wami uzobe so right angazi umoya ne bakhambulu bahaka eish yabona manje into nizenzayo ngizoza after 3 days ngihleli phansi ngakhuluma naye ihage yani uthi ufunelani ihage kedi number tayo kedi number tayo yani ihage uyifunelani into engishoyo ke ihage uyifunelani mama ngicela ukwenza so ngikhethe so ngicela umela phambi kwami uzofaka ama number ithi ngenzele izinto lezi hambani naye angifuni ihage yakhe yeah maka uzoyithola mase ngilungisa akangiyeke maka mama uyabona ukuthi nanento ikwenza mase ke lungisile mhlambe ngizoyiconsidera le hage yakhe le ithi ngenze so because of guys sina ama contact mene awakho nwa ithi ngibheke ibhale sisibhale imaqala umuntu omdala ya yeah mara ihage yakhe ngiyifuni namhlanje sengikwatile already oh ya nangifaka ama number wakho faka ama number ke ngisacela nokuthi umisa ku counseling angina counseling nogwaye uyaphela ngicela ngithengele nyana ini mama ugwaye
Thunyana at least. Mama go re Ngisaleng right. ke batla go lokise ntho Ni tell ni moshi isikhathi uyesemphandile imali ethu cigarette. so mama ngifuna usukuphi imali uthenga isigarette Ngipemseni. maka silani Ngipemseni. ufuna imali yesigarette Yeah. mama mina ngeke ngizokuphi imali Hey, yesigarette hayi. umama uyazibulala ngesigarette and ufuna umuphi imali Uyithola phi imali ogwayi? Wena thengela mina ngithi woze kwami. mama batla go rekela cigarette Uzilethile ngithi la. motho mo lokena dinamba tsa go tlo go tla so le shapa Ay. ke re dinamba tsa ke tse go tla after 3 days mama nka so rekele cigarette motho 5 rand nyana. motho mo la ke no rekela cigarette 5 rand. ke se re tlo sa maya mo a tlo rekela Kanti benzeleni la? ngicela manamba wakho ke after Imali ogwayi. re tlo sa jwa mo di re tla after 3 days se se bonile 3 days ngizongibhemani. yo motho mo askisi batho ba baholo ke tlo tla mona ne after 3 days mama a sa le shapo ke tlo try go bua le ena because a yo tabeso ke tlile mona ka baka la mathata ke a bona tabe ya family ha utlwane hantle Two cigarettes. because of ntho ke tjong mama re fitile mo o rata jwala o focusitse di-cigaretteng ngwana le ena o iroballa le di-stepfather o etsa ntho tse ngata batho ba golomaya ke a tseba sa ke family eso e hloka basadi o hloka go be le counseling ba bue le bona ba tlo kgona gore ba be family sharp because ba o ka go thula ba sheba le mama le ena se tsena ithatela ntho tsa bongwana le ngwana le ena kore nje wa itse keng guys ke le rata kaofela ne if le na le mathata a family o se ka le bala fela go itse keng Lady Blue na le mathata ke kopa le se ka le bala go follow ba ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby le ko Facebook ke Lady Blue fela yes baby ke kopa le mfolloweng ke le rata kaofela and I'll see you in the next episode yes baby ukuphunka nkateko